ma pastor. Onil soho kami naki-waki kami aranga manga sanggen tang stasi kami nayanggit kami tukalele ai politang tombol lama ketua kelompok politang elang lise madewan jadi sangger tang anak atang elabar one satar bembeng gerce tang lise kurut mai karong ce ite ma pastor dadang ce compang dengaran one mahitun ma pastor wokonongoi kali one galang ngasang anak dengaran oleh ho kami ngasang sangger tang umat serani kudu tegi kamping aguite ngasang madami atale tang temba laro jauh kamping morin ko kamping ngaran latan ami anak atas saunda haju benda tanah ma pastor kulit baru naik bakuk dami toto naik molor toer mengkanang ma pastor kepok. Yo, tabe leso. Tabe ti. Ma Yosef. Yo. Leso lab kita pucu kita nisang kata nai. Ay ngasih cuma itu. Ay baik peceng lagi tomboda sekaya. Onene tinggolo lete hoa. Ite ca ma. Onene lonto tanah mangrai hoa. Taya do bokong tu tombo. Lipis vivir 15 menuju. Aku lemah emas. Yo. Mai dah ko anak leso buah Ma Yosef ga. Berita tigina ngalis tukang ngadite. Iyo. Calangan juga dite pati ko dite icina dite. Iyo. Pecing mo po bay. Kuta sagada sekayan itu mutana manggarai ho. Nya katvan kain tama. Iyo. Seven kita ame hota uva unuleso. Iyo. Moto hoy mo gumamus. Sakit di ame sarong di semput temburi semalot kuta bavana. Itu betulan bo madam. Jadi ya dularin cain re dami maga. Ai cata ya ngoeng te belajar, narang te belajar la sekayon ya tanah manggarai ho itu seven itu uvaluso. Terkait apa hiyo? Tata cara torok tayo di gereja teman. Yo. Di gereja. Ya, di gereja itu kan biasa me ducukan takung misang geluk terus selalu ba torok persembahan. Yo. Jadi mungkin ngancen tombo tolite apa ta pecing aku bayar itu terkait goet-goet. Co goet nadu cekeng misa apa hiyo? Punga one main Natal kan dularin cari. Yo. Mungkin punga main Natal lu. Co lite apa na goet na, co tegin, co ngajin oleh apa itu lalu kemudian mungkin nganceng sekaligus itu cola ma pastor itu vintu ka misang kelu kone leso itu atau cara pavalan itu mungkin bebas temu itu kan. Iyo. Terima kasih. Jadi ya terima kasih anak ini lejong dite lejong beo lambung baru dite. Jadi sama ukur celutur oleh korontoko petang iring dakumada. Yo. Jadi ningolaku kole jadi tu emang apu eoret kolegaku. Tu emang anak aravas kolegaku. Siapa tabai dakun. Aku atangan ceng dakun. Hitulaku ataya vidang. Kamping ite ngasang anak. Ai ite anak dami. Ataku terus olon ngasang lontolino. Sehingga sangger taung bokong dami. Atabai aku atapecing. Menurut atengan ceng dah ku ngasang emat bidang selaku agute. Jadi ya ndekok lain kule mendosa lain kule lami. Ho telejong agu lambur kamping aku ngasang emat dite kudu te bidang selaku ayah co cemol kudu mopor sangger tang tombo. Jadi moen sangger tang goet latan lonto linon ngasang musimai sehingga pokoknya gitu borong dite anak. Tuh kita mengaya tuh vidang laku kamping agite lanin lejong dite lanin lelambu dite jadi ya ning orang dite boga cok kita ini ban kotegin kamping ma pastor bela tanta bisa Natal itu pak bunga larincan yo Natal itu dulu asmoris yo cok kita ke goen itu teman ikut mau putang lava don itu mutara mangrai yo. Jadi ya terima kasih anak kita larincain ravang. Yo ma pastor. Onil soho kami naki-waki kami aranga manga sanggen tang stasi kami nayanggit kami tukalele. Ai politang tombol lama ketua kelompok. Politang elang lise madewan. Jadi sangger tang anak atang elabar
one satar bembeng gerce tahun selise kurut mai karong ce ite ma pastor dadang ce compang dengaran. One mahitun ma pastor wokononggo oi kali one galang ngasang anak dengaran oleh ho kami ngasang sanggar tang umat serani kudu tegi kamping agu ite ngasang emadami atale tang temba laro jauh kamping morin ko kamping ngaran latan ami anak atas saund haju beandatan ma pastor tagi kolelami gesar dami one mai umat serani misalnya pisah stasi itu porom latan to ne mose gami porom neka ke bapa naang kami ta pastor neka bambo cakong neka mengasila civa porom cumang ko le mose gula dekko ko le mose leso haing ko le mose mane rantang ke paes kami nang bara agu ko waki tagi kolelami latan gololonto gami natas batela bar baru bate kaeng neteng ami umat serani one pisah stasi ho tak dangkus one meami sangger tato agu damandaat cindaat atau pande calang agu cope latan one mose neteng ami berkat kuslite sangger kerja agu godi kuedami poong agu gejur kuedami ma pastor ite muing kali madami atale tang temba tite laro jauh nai ngalis de tukang enggal mamas te mulujur bibir mipis wali kweri asli te kamping mata surga kosong dami anak do kain dami anak serani atas sound haju beanda tanah amin misalnya begitu te mandi tuman tega harus yang lite amplop koed ataupun yang berikut juga itu temong laku te jadi one mahitun ma pastor lesoho kole misalnya begitu wali islami sangger tahun kerja agu goriko dami poong agu gejur kue misalnya itu barang persembahan dite baru itu potegi berkat yo boleh tega agu tun cumolion bau jadi itu tombon terakhir bencu envelope ma pastor ho baru nai bakok dami toto nai molor gami tegi kamping ite mata letang tembalar jauh kamping moreo ngaran itu teh. So, pakai kepok terakan kau. Oh, itu yang perlu. Mau. Iyo, misalnya begitu. Ma pastor, misalnya het ngolaku. Ma pastor, ite muing atala mamas dite. Ite muing atala tang temba, laro jauh. Nai ngalis itu kang enggal mamas te muluju bibir mipis. Bali kos lite. Maita kamping maita surga. Osong dami anak do, kaing dami anak serani atas sound haji venda tanah. Ma pastor, kurit baru nai bakok dami. Toto nai molor. Toer mangkanang ma pastor. Kepok. Lalu itu ga coba kira-kira vale itu ga vale dia eme atanggo lite ataya nganceng sudah lama kebersamaan agua ite tumat ya iyo ning orang lite tema celan ho kaku teletang temba laro jauh aku tu kolon ite musimain kurut cama-cama tite jadi ya tagi ce compang dengaran ho kamping agu morin jadi ini orang lite itu emang celat ho laku tiban itu lihatlah apa tiban apa iyo luar biasa.